Dobar dan. Dobrodošli na moj kanal Ukusna hrana. Danas ću da napravim posne pužiće sa ajvarom i mladim lukom. Za fil je potrebno 2 vezice mladog luka, 2 kašike ajvara i 100 g posnog margarina. Za testo je potrebno 400 g mekog brašna tip 400, 20 g sveže kvasca, 200 ml tople vode, 6 kašika ulja, pola kašičice soli i 1 kašika šećera. Za premazivanje je potrebno 50 ml maslinovog ulja. Razmutit ću kvasac u toploj vodi. Dodat ću kašiku šećera i 3 kašike brašna i sve lepo sjediniti. Ostavit ću kvasac da naraste. U kvasac ću dodati ulje. U brašno sam dodala so i zamesit ću testo. Testo ću pokriti samolepljivom folijom i kuhinskom krpom i ostaviti da naraste. Iseckat ću mladi luk. U luk ću staviti prstohvat soli i izmiješati da malo omekani. Ostavit ću luk sa strane. Za premazivanje ću umutiti ajvar i margarin. Testo je nadošlo, izvadit ću ga iz činije, premesiti i rastanjiti u obliku pravogaonika. Koru ću premazati umućenim margarinom i ajvarom. Preko ću posuti seckanim lukom. Testo ću zaviti u rolat. Rolat ću iseći na komade širine 2 cm.
Uključit ću rernu na 220 stepeni da se zagreje. Za to vreme ću ostaviti pužiće da narastu. Rerna se zagrejala, premazat ću pužiće maslinovim uljem. Pužiće ću staviti u rernu da se peku 15 do 20 minuta. Pužići sa lukom su ukusno, posno, slano pecivo. Veoma su lepi i mekani su i sutradan. Brzo i lako se pripremaju i odlični su za vreme posta. Probajte, napravite. Vidimo se uskoro sa novim receptom. Prijatno!